Maya pabengi po kaya katamongan. Kaniting banala kapag masusyan, iabetala po ka rin kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, Amelia Baby Julian, Lori Jimenez, Feli Ebreo, Beth Malong, Wilma Hiraw, Cecil Bernas, pamilya ng Eliana Maria Ronquillo. Para king Aldon Ningkebay Tanang Lesia Jan Manabat at Carl Joshua Manabat. Para king special intenciones daring Emeline Guevara Angeles, pamilya ng Amelia Baby Julian, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Audrey Venice Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Lizzie Viray, pamilya ng OG Enning Reyes, Catherine Ann Dimitwi, Trina Yazon, Helen Palma, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez, Arvin Rainiel Gomez, Catherine Jimenez, Ian Kevin David, pamilya ng Ernesto Go, Trician Renzo Carrion, Joselito Dizon. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Mario Pasion, Remio Pangan, pamilya ng Carl at Happy Romero, Dr. Liza Gonzalez, Neil at Maria Martinez, Dixon Oronce, Keith Jacobs UC, Jess Ian Lapus, Jason Lapus, Ruben Silvestre, Livon Vito Mercado, Paul Jeffrey Carrion, Maria Chloe Carrion, Mr. and Mrs. Roberto Resurrection, Paul Jacob Manabat at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng banal na espiritu, king pamilya ng Ani Rason at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. Para king alanganggang kapainawan daring kapatadtamong Meyang Ubie, Di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Flaviano Valencia, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Violeta Reyes, Eustaquio Junio, Julie Alderete, Florentino Viray Jr., Ray Del Rosario, Atilano Quiambao, Angelica at Cesar Gotchanco Sr., Wilfredo at Beatriz Reyes, Ines Duya Dizon, Milagros Santos, Honesto Vitug, J. Rigor Vitug, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at deta ngalanang makaga nakapakarela. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Si Cloud Tapo para king
Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal a tao. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapunming panbansa at lokal, ban mamili at sali mo karetang bakunang tutong makaligtas. Kaniting sakit at gawan dayti, makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Emula paburen miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkala mo kaya kami, ing grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, at layon taryana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, o magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banala na induning Diyos, mo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Ilagyo ning igpampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo.
At ding mga biyasa, sunlag lang maslag, antiing maslag abanwa. At detang tinuro karing dakalatao, king dala ning katuliran, sunlag la anting batuin, amaslag king alanangga. King lagi ng iba, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginuta mong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili sa ng parati kay kayungan. At kaya ka at rin. Pagamalan kong kakaluguran ng mabilog sa Santa Iglesia, pagmasusyan ng ining kapiesta ng Santo Tomas de Aquino. King katahimikan na rin kay katamong pilubluban, sisyantalang ini rin kay katamong kasalanan, at aduan damo king Ginoo, ing kayang kapatawaran. Ginoo ikang memili kang Santo Tomas, ban mitaguyod king edukasyon katoliko, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ginoo ikang mituro kang Santo Tomas, king ulaganing pamanalangin, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoo ikang minye inspirasyon dakal alibrong sinulat ng Santo Tomas, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapataw na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, gewaming bantog Santo Tomas de Aquino, paulining kayang sigasig para king kabanalan at king pamagaral na king sagradong doktrina. Atalas tas mineman sana ing turuna at atok yan ning alimbawa ning kayang biye. Itingan po aduan making kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang ibat, king kadwa ng librong Samuel. Sisibut na lakanita, ring bulong, ding tulod, at ding sampagada, ring tanaman, at panauna ning pamagigera daring ari. Tinubod ning David i Joab, at ding opisyal na, ampon ding sablang sundalos ning Israel. At simbot dala ring Amonita, at kibkuban de ing Raba. Eya meko king Jerusalem i David. Misa nagat panapon, me tutudya i David, bang magpainawa. Kagising na, miglakad-lakad ya, king babo ning palasyo. Karine ikit ing malagong babaeng mandilo, king balena. Pengutang na nung nino ing babaeng ita, sinabi ra king ita ya Batseba, ing anak ng Eliam at asawa ng Uria, Ahiteo. Mitubod yang tawana, baring dakitan Batseba, akayari-yari na pa kanitang miglinis king katawana. Agpangking adwana ning kautusan, tungkol king pamagregla, siping naning David at kaybat nanita, minuli ne Batseba. Inya mebuktutya Batseba at pepabalo na ita kang David. Kanita peparalayang amano David kang Joab at ngana. Joab, idalame kako i Uria, Ahiteo. Inya tinubod ning Joab i Uria kang David. Karas ng Uria kitang ng David, ing kabilya ng Joab, at ding sundalos amakilaban. Kaybat nga ng David, muli na ka, bang makapagpainawa ka. Mekoya i Uria at peparala ng David, ing pasalubong na para king pibale-bale ng Uria. Oneng eya minuli bale i Uria, me tudtudyang kayabe ring gwardya, ning ari king pasbul, dala ning palasyo. Abalita ng David, king eya minuli bale i Uria,
Inya kitang na, manuat na ka muring alaking pamilya mo, o ba't kami nuli keta kayo. Kinumbiraning David, may kiyapo niya Iurya, at pepalasing ne, oneng eya pamurin minuli Iurya, king balena, kinuane ingulas na, at metutudyang kayabe, ring gwardya ning palasyo. Kabukasan, sinulat siya David kang Joab, at peparalane kang Urya, nga naning sulat. I Urya ya isabak mo, king peka mabagsik alabanan. Kay bat lakwan me, at paboren meng apatera, ding kalaban. Inyang lulusuban dane, ing syudad da, ring kalaban. Inutusan ng Joab i Urya, ban ya ing makiyarap, karing kalaban, amas masikan kesa karela. Linwala ring memalening kalaban na syudad, ban labanan da, ring sundalos, apani muna ng Joab. Metela ring mapilan karing opisyal ng David. Metong ya karing mete, i Urya a Hiteo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios, dalit a pakibat, ing pakibat tamo po, malunos ka o Ginoo, uling mi kasala kami. Ulitan tayo po. Malunos ka o Ginoo, uling mi kasala kami. O Diyos ko, malunos ka kanako, uling alang pupas alugod mo, ulining maragul mong pakalulo, wasan mula ring kasalanan ko, wasan mo ing sablang ka kung dewakan, at linisan mo sablang kasalanan ko. Malunos ka o Ginoo, uling mi kasala kami. Balo ko rin ka kung pamanyalangsang at din ka kung kasalanan, parati lang atyo king kanakong kaisipan. Mi kasala ko laban keka, bukod mong keka kumikasala, depatan ko itang marawak king arapan mo. Malunos ka o Ginoo, uling mi kasala kami. Matuli ding ako, atulan mo ko. Makatuliran ing ako, parusan mo ko. Marawa ko, manibat pa inyang mibayit ko. Manibat inyang pengaglira ko, makasalanan ako. Malunos ka o Ginoo, uling mi kasala kami. Katman mo ko king tula at saya, bistaman pepasikatan mo ko ing pepalasan. Makanyan man tumula kong pasibayo, kalingwan mo nang kakong kasalanan, at buran sabla kong kasalanan. Malunos ka o Ginoo, uling mi kasala kami. Talakad tapo ban parangalan ning mayap a balita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Purihin ang Diyos. Alleluia. Pasalamatan ko king Diyos ay pata mo, kapamilatan ng ginutang Hesukristo, at king kabilugan ng kayang mensahe, manatiliya sa akin kayo. Purihin ang Diyos. Alleluia. Ingginong manatiliya kayo, At kaya ka mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita nga na pang Jesus. Ing kayaryaning Diyos sa pakiwangis me king meto nga sasalbag bini, king kayangasikan. Kay ba't nang daraptan ing sadya ng gagawan aldoldo, sibut at lumabong ing bini e nakamalayan ng makanano. Ing gabun yang balang pasibut at babyebu nga king tanaman. Muna, luntoya ing bulong, kay ba't ing buko at kay ba't ing pamaglamanan ning bunga. Potanging bunga matuana, paluta ng agad ning menanaman, uling miras na ing pamamupol.
Kaysano ya pamalyari nga pakiwangis ang kayarianan ng Diyos, nga napangkinot ang Yesus. Nanong talimhaga ang gamitan tamo batayang ayalarawan. Kawangis na ning metong abutol mustasa. Ing peka malating dili karing sablang bini akinwana ning metong nga tao at tenam na king gabun. Dapot kabudmita na miya, iti at tinubo, maging peka maragulyang dili karing sablang gule. Mika kasangayang mga ragul, ulinita, makapanyali laringayop karing sangana. Menarali Jesus karing tao, king kapamalatan ding dakalatalimhagang kawangis darete. Agpangking abot-abot da ngayon tinsyan. Eya menaral karela, mo sagi namit talimhaga. Dapot neng alaning kayabe, nunay namuring kayang alagad, pepalino na karela, ing kabaldugan da ring talimhaga. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. O Kristo, ing kalidad na po ning meto nga bage o ing ulagana ning meto nga bage, yan po magumpisaya o makasalaleya king kalidad na ning meto nga malating bage. O tayo pansinan. Nanumang meging matas ngeni, siguradong yan megumpisaya king peka mababa ewari. Nakamo kabudabud, mitas, nung ekapa mo magumpisa, king peka mababang dili. Nanumang meragol, nabaluta mo, siguradong migmulaya yan, king ditak, king dimut, king kapurit, king malati. Halimbawa po, obra, pamagobra. Naman tambing gamat ming meto nga obra. Naman po tambing na ing umpisan me pa mo ing obra, kabudabod, balo mo ne. Ali, nengkay mangapkap ka pa, mga paka pa. Gana-gana, ing sabla-sabla, magumpisangan king isa. Halimbawa, negosyante ka. Metong kang negosyante. Naman buring sabihan nita na instant, one click, dakal na kang tambing suki. No. Bala mo po pa makipag-ugnayan niya mo yan ne po. Ugnayan, relasyon, king metong nga tao. Pa makipagkaluguran, sabihan tamo. Naman agad-agad, kayarap may metong nga tao. First time may nga kayabing metong nga tao. First time may nga karungot ing metong nga tao. Sabihan mo, kakaluguran ko niya, kilala ko niya. No. Ban kanita, mika malalam apa makipag-ugnayan, masampat, masanting nga relasyon king meto nga tao o bunimeng maging kakaluguran ning meto nga tao. Dapat po ingugnayan lalalam pa. Masisese pa. Dapat titibe pa. It will take a long process nga na po. It takes a process. Ban kanita ing meto nga tao, akilala meng lubusan. Akilala meng mas malalam. Makanyan mo naman po karas king relasyon tamo o ugnayan tamo king apong Ginoo ne po. Naburing sabihan lumapit ka king Diyos. Naburing sabihan may nga di ka king apong Ginoo. Naburing sabihan may nahimik ka, may gunam ka, at may nalangin ka kaya, makayarap ka kaya. Buri nang sabihan nita, close na kayo ng apong Ginoo? No. Alipo. Naman agad-agad yan. Ang yang naman po king pamanalangin minsan natin kung kakaluguran, kwento na kanako nga na, among, o ba takot na ako king pamagkasakit po tang mga di ko? At na ako king kaburing mga di, pero bala mo, ing pangadi, alaman ka na ako. Neng kay manahimik ko, pero neng kay rugo po tang mga di ko, bala mo itang eman talaga tatalab ka na ako. Nga na po ning kakaluguran ko. Baliping sinabi ko kaya, at namuking kasimplian, nga ako kianiting ka na akong kakaluguran. Start from there. Nga po. Start from there. Neng kay po ing pamanahimik, king pamanahimik, magumpisangan yan. Potang manahimik ka, kasasabi, tahimik ka mo, kabubulad,
Neng kay ating lulub, amiyayaliwang inspirasyon, king pamisip mo, king kay kang puso, ang kakang iti, tumubo at lumalam. Makanya ning relasyon tamo, king apong Ginoo. Nepo, nasabihan may nga di kang close na kayo ning apong Ginoo, ali. Po sapat kay katamo, anting Kristiyano, anting Katoliko, itang kabudtamo mo tatangu at magwa kay nga pong Ginoo. Ban kanita po maging malalam ing pamakipag-ugnayan tamo kaya, ban kanita maging malalam ing relasyon tamo kay nga pong Ginoo, itang pamananguta mo, eyamu hanggang hamano. Nune ing pamananguta mo, ing pamanyalita tamo, pamanyagot tamong uwa kay nga pong Ginoo, dapat po iti tataglusya karing dapat tamo. Eyamong hanggang amano. Ing ulaga na po ning meto nga bage, makasalaleya yan. King ulaga na kalidad na ning malating bage. May ragulya yan, may gumpisaya, king malatiyan. Kutang, anting pamupos king omilya ko. Ita mo po kaya, makanano tala kayang lalawan, king bieta mo, ding miyayaliwang mga lating bage, king paligid tamo. Neng kay po isipan tamo, maliit na bagay lang yan, hayaan mo na yan, nga tamo yan. Malatiyang bagay yan, paboren mo na yan, nga tamo. Sometimes small things for us are unwanted, unnoticed, insignificant, unloved, and uncared for. Pero, nakupin po kayo, ing ulagana, ing kalidad na, ning mata sa bage, ing maragula bage, magumpisaya yan, makasalalaya yan, king malating bage. Talakad ko man po. Kakaluguran, manalangin tamo king iba ning pakalulu at Diyos ning sablang pamamatula, ami buklat para kay katamo king puso ng Yesus, metong yalanang gang kalam ning lugod. Karing balang kayadwanan, ngayungan pong maniga po, puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Ulitan niya po. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Para king Santo Papa at ding Obispo, masigasig lasanang magobra para king kayarianing Diyos, ketiking yato, kambening masolong lugod at matinding malasakit, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para ka ring sablang pari at relihiyoso, itagulaling dasana ing kabilugan dang biye king sagradong puso ng Jesus, sentro ning divinong lugod at mikatawan tao, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para ka ring sablang pamilya, ing balang galame, at alastas na sana, ing lugod ng Jesus, king balang metong karela, at may biyebiyela king tunay lugod at pamikakaintindi, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para kaya katangang makatipon ketiking lugod ng kang Jesus, manakit ta sanang sika na nalub, maglarin ka ring sarili tang kasalanan, at manakit lugod ban makagawang dapat kapamayaran para ka ring palpikasala, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Iyabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, di Amelia Baby Julian, Lori Jimenez, Feli Ebreo, Beth Malong, Wilma Hiraw, Cecil Bernas, pamilya ng Eliana Marie Ronquillo. At para king anibersaryo ng Kebaytanda, Ricarl Joshua Manabat at Lesia Jane Manabat. At para king especially intenciones dari Emeline Guevara Angeles, pamilya ng Amelia Julian, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Audrey Verniz Malang, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda,
Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Lizzie Viray, pamilya ng Ogie at Ning Reyes, Catherine Ann Dimitri, Trina Yazon, Helen Palma, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez, Arvin Reynel Gomez, Catherine Jimenez, Ian Kevin David, pamilya ng Ernesto Go, Tristan Renzo Carrion, at Joselito Dizon. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Mario Pasion, Remio Pangan, pamilya ng Carl at Happy Romero, Dr. Liza Gonzalez, Neil at Maria Martinez, Dixon Oronze, Kit Jacob Busey, Jesse Ian Lapuz, Jason Lapuz, Ruben Silvestre, Von Vito Mercado, Paul Jeffrey Carrion, Maria Chloe Carrion, Mr. at Mrs. Roberto Resurrección, Paul Jacob Manabat, at ding sablang kapatadang masakit. At para king panamanantabi at proteksyon ning banalay espiritu king familia ng Ani Razon, at king familia dari Antonio at Josefina Guevara, at para king alananggang kapay na wanda, ring kapatad tamong meyango na bye, lalong-lalo na, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Flaviano Valencia, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Mariano Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Violeta Reyes, Eustaquio Yuhunyo, Julie Alderite, Florentino Viray Jr., Ray Del Rosario, Atilano Kiambao, Angelica at Cesar Gochanco Sr., Wilfredo at Beatriz Reyes, Ines Duya Dizon, Milagros Santos, Honesto Vitug, J. Rigor Vitug, at ting sablang kaladwak in purgatorio, at detang ala ng makaga nagkapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Ibaming at subanwa, sinugat miya ing puso ng Jesus sa kekang anak. Dapat pigtala na keng kapatawaran at grasya. Sopan mo keng patutu, king lugod mi keya, at maglarin karing ke kaming kasalanan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. May puri ka, Ginong Diyos, ng meto sikluban uli ng kekang kayapan, ting gamiting tinapay ang pang may keka. Tinapay ang bunga ng gabun at pipagalaning tao para kay kami, magawang tinapay ning biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman. May puri ka, Ginong Diyos, ng meto sikluban uli ng kekang kayapan, ting gamiting alakay ang pang may keka. Alakay pat kingupas at pipagalaning tao para kay kami, magawang inumana ning kaladwa. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sanang Ginoy, ting daon karinggamat mo, kingi kapurit kaliganing kayang lagyo, king kaya katamang kasaplalat ning babilog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang kabang pagmasusyan mila ring banal a misteryo, as lagana kay sana king kay kang espiritu,
king sala ning kasalpantayanan, meging bantog ya Santo Tomas de Aquino, king pamipabalo na king kekang ligaya. Bustan mong makapidawon kaming ayin, akit mon king belwan. Itingan po adwan making kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Ing ginuma natili yake kayo, At kaya ka, Timuri. iyat nayo ring pusoyo, Makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan takang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya. Ing ligaya daring santo, ligaya mo muna man, potang parangalan mi ing karelang merito, parangalan mi ing sarili mong kalam. King biera kete king yato, dirinan mo king atularan me, king pamakisamak da karin banwa, pagkalub mo kay kami ing karelang pamakikaluguran. Karing panalangin da para king kekang Santa Iglesia, pagkaluban mo king sikanan at kambilan, iting maulang kapulungan daring talapatutu, agyagan da kesahan ng sumulong king tagumpe, panmakirake karela king korona, ning alang kapupusan na ligaya, kapamilatan ng Kristong Ginome, ulinita. Kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit minggay kang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngamingang pupuri. Banal, banal, banal yung Ginoo. Diyos sa mayupaya. Mitmo yung banwa at nyato king kaya kang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad yung daratang king lagyuning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ibay kay panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Pirasune at binyene karingking disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyaning kalis karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talangang kang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta mi patawaran na ring kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo king kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan mi o ipay kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong, ning banali Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ing kay kaming Obispo, Ipasiano, ing kay kaming Obispo, Emerito, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling biye, at ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na di Alfredo Senior, Norma, at Mark Herald. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod, at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo,
isan Judas Tadeo, okay kaming patulunan, at isan to Tomas de Aquino, at inupad king malmong kaburian king keka baneng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambenad kaya ipang mayupayang tutu, kagumning malalay espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alang-angga. Amen. 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 Ngani po, ang timong anak ng inampun, ning kay katamong mayap at malamalub agino, maus tamong ngani kaya, karingamanong tiro na kay katamo. Ipami at chubanwa, misamban yaing lagyo mo. Datanging kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo ket isu lipantiban nuat mi pamintuan ing loob mo ing kakanan mi king aldo ibiem mo ke kami king aldo ngeni ampoy patawad mo ke kami ning salami keka anting pa mamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emuke pay saul king tukso nune ikabusking marok. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me. Ban king kasaupahan kay kang pakalulo, parati kayong mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manen ay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Huling kaya kayong kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magare, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka atimuri. Ipakita po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo man. Kordero ning Diyos na milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos na milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos na milalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Niyo, ingkay katamong malamalubig aginu Yesu Kristo, niyo yung kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo,
Antipona para king pamakinabang. Ako ing suluning yato, nga naning Ginoo. Intaong tutuki ka nako, ni kasuluyang mabye. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy pameng malukod, king turo ng Santo Tomas, miririnan keng sikanan, kapamalataning pamanga nababye-bye, ipagkalog mo sana yung grasya ng paratiming pamipasalamat keka, karing sablang kala mapigkalog mo ke kami. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Please be seated for some announcements. January 31st each year, which is on Monday this year, marks a very significant day for our parish. It is the parish founding anniversary. To give way to the preparation for the big event on Monday, such as the physical setup, among others, we shall have the general cleaning of the church, the patio, and the surroundings on Sunday afternoon. All mandated organizations are enjoined to come and help in the general cleaning. Also, kicking off our celebration is the motorcade of the Blessed Image of our patron, St. Jude Thaddeus, around the village on Sunday, starting at 5 o'clock in the afternoon. In view of this, there will be no Mass at 5 o'clock in the afternoon this Sunday, January 30.
Please be guided accordingly. Thank you. Talakad ta po. Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya ka, Ate Mori. At bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto. King lagi ng ipa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. Ing banalamisa, midaw na, umen ako ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Dios.